Ministarka Irena Vujović kaže da je Srbija posle 40 godina dobila 2 nova nacionalna parka. Ministarka zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Irena Vujović izjavila je da su područja Stare planine i planina Kučaj, Beljanice od danas pod najvišim stepenom zaštite države, jer je pokrenut postupak njihove zaštite i to kao nacionalnih parkova, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije. Vujović je istakla da su ovo prva 2 nacionalna parka koja će biti proglašena u Srbiji nakon 40 godina, a taj status su zaslužila zbog velikog prirodnog bogatstva na svojim teritorijama, objavila je Vlada. Studije za nove nacionalne parkove koje je izradio Zavod za zaštitu prirode danas su postavljene na sajt Ministarstva zaštite životne sredine, a od tog momenta je zvanično pokrenut postupak zaštite, odnosno već su na snazi svi režimi i mere zaštite koje studije sadrže, objasnila je Vujović. Kako se dalje navodi, predviđeno je da se kada se postupak okonča, Nacionalni park Stara planina prostire na 116.000 hektara, a Nacionalni park Kučaj, Beljanica na oko 45.000 hektara. Za nas je izuzetno važno da nastavimo da brinemo o prirodi i da sva prirodna dobra na najbolji način sačuvamo za buduće generacije. Zato smo i pokrenuli postupak i proglasit ćemo ove 2 područja nacionalnim parkovima, u kojima priroda uživa najveći stepen zaštite, rekla je ministarka. Vujović je istakla da je zaštićeno područje Stara planina jedno od najvrednijih i najposećenijih u Srbiji, koje pored lepote pejzaža, odlikuje i bogatstvo biljnog i životinjskog sveta, dok je Kučaj, Beljanica šumsko područje sa očuvanim hrastovim i bukovim šumama, ali i pećinama, klisurama i kanjonima. Ona je ukazala na to da je Stara planina do sada imala status parka prirode, te da će proglašenjem nacionalnog parka dobiti maksimalan stepen zaštite, a područje Kučaj, Beljanice je sada prvi put pod zaštitom. Inače, u Srbiji su poslednji put proglašeni nacionalni parkovi Tara i Kopaonik 1981. godine. Za još informativnog sadržaja iz sveta i regiona zapratite naš informativni portal Novosti iz regiona.